Inside Live Chain. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, namhlanje we are celebrating birthday kamayeni uShibase intombi yasoShabini. Hayi bafethu no. Ayibona ke the last season umayeni guys ubekade eyiphethe ayindaba okudlala. So namhlanje ke the husband ke obamusa Mseleku uye washira laphana ke ku Instagram wathi happy birthday Shibase muntu wami siyakubongela ukhule ukhokhobe andike abantu guys nebazi nani lapha ku social media bavele nje bathi sizokwenza sure ukuthi siyamkhumbuza ukuthi ke umayeni kule season ke ubethini ke ngayi hayi baqala ke shema abanye basho lezi zayisho ke umayeni bathi laya lawe ebhudwa abantu happy birthday to my Shiro. Wathi omunye this family deserve a Grammy Award, good actors iqanda le country Shibase uyabona ke times 14 happy birthday kuMuntuza umusa ukungingiza musa ungingiza khuluma into eqondile my highlight on the show. Wathi omunye missing here yo I never loved someone from TV show the way I love this woman. So abantu guys they've been saying izinto kade ishow umayeni kule season guys ngoba umayeni kwi season le esiphuma kuyo ube serious bengadlali uCandy Crush ngiyakutshela ube serious nje ekhuluma ekutshela abantu indaba zabo omacele bayamazi nje labehleli khona omakhumalo bayamazi omangwabe bayamazi kakhulu ke uMseleku yena umazi kahle ke uShibase guys kule season. So ke abantu ke they were like let us remind uMseleku ukuthi ke ubethini ke uShibase laphana hayi kodwa guys hayi yabona somkhombe ebusweni hayi ngempela uMseleku kumele ayincenge lapha ke kumayini abanye bathi kodwa ke kwenza ukuthi sekhathele nkosami kudala ke ebekezele kuMseleku nemkhuba yakhe. So guys cha happy birthday to her ugogo ke weingane kaMpumelelo ke umama ke kaMpumelelo kanye ke nomnini wezinto zonke kanye ke noLubanzi. So uyabhedeke namhlanje uhlanganisa iminyaka engamashumi amantinanti yabo. That brings us to the end of this video guys. Do share